100 kilo kilogram. Kilo kha dapat punai krek kilo kha. Waktu jingkirman kembali ia ke sosial media minta kilo kha tapi kembali minta kilo kha minta sini kilo kha kilo sedang. Lalu naik dua kilo kha betul minta ngeterai tadi akan kilo. Lalu nara mulai sampai cikgu. Baik, wala gibun kilo kha gibahe andai dangmi susu kilo kha gibahe mo. Wala ketika lai kilom ne kala don ha kadang menekong lawan benwan sa kane ka wei bet ne. Kene bahe ma. Dalam arung bro, kita berani ke 100 kilo mo. Ya kalai kilo lai la dili. Wala da bun mene kabat kene andai tang hapo san minit lawan kane ka 100 kilo per gram. Baik. Kilo kha gibahe sudah ki yang hang ne mata 8 kilo sidrong bat kabadang yo first price kade 100 kilo. Baik kade. Tutong gini pay naman ta ya gini gi dok ha price hadin bala dap ban penbit penbiang lot na dong sedong te kabadang bat mata kade 100 kilo prapo gram 100 kilo prapo gram pay te kabar kadang bat lai kilo lai spa so pra te mene kalabat kene tamba kawan no kene kowe te lale hei mo ka competition te kowe kade 8 kilo plus pa yung sao te gine gide gi do kha ki badon ha kalap kade ke benukong ba ar balai besar besan bandriu benyau tra kendai ko kowe khat te khat lagi price ne tegi consolation price is dang ar kilo pay what ki consolation price ro is dang ar kilo chispa nai puat tegi ne pay ne ini gide ki dokha consolation ma pay gide ki bahaya sudah si kilo sejrong kilo sejrong ini pay itu kini kita khaki babes ak bawa baces late khak bahe sudah popung ata kadau kilami daga si aku bapilai i hapor bace do kha tam tang siru tio i hangne kimi kini ki do kha tutong gini pay naman ta ya gini gi do kha price hadin bala dap ban penbit penbiang lot na dong sedong te kabadang bat mata kade 100 kilo prapo gram 100 kilo prapo gram pay te kabar kadang bat lai kilo lai spa so pra te mene kalabat kene tamba kawan no kene kowe te lale hei mo ka competition te kowe kade 8 kilo plus pa yung sao te gine gide gi do kha ki badon ha kalap kade ke benukong ba ar balai besar besan bandriu benyau tra kendai ko kowe khat te khat lagi price ne tegi consolation price is dang ar kilo pay what ki consolation price ro is dang ar kilo chispa nai puat tegi ne pay ne ini gide ki dokha consolation ma baik gide ki bahaya sudah si kilo sejrong kilo sejrong ini pay itu kini kita khaki babes ak bawa baces late khak bahe sudah popung ata kadau kilami daga si aku bapilai i hapor bace do kha tam tang siru tio i hangne kimi kini ki do kha pene we ba wana ki do kha bahe sudah bela theo ka bandung kong ila yo gidang rung hi to atket ada ustok solora to sengket don duk santeli ma santeli kan rispa kendai bukundai siglo praspa santeli gidok ke bala long bantau Ini kena rumah kan susah mah.
Inpek sakabaan. Ujuhi bro mo, ujuhi. Kamrung syuk kene kowe Pak. Kene Siklo kamrung sang patang kumuk syuk. Tegarung tangga wae imat mo. Tangga wae imat garung. Toh, Inpek. toh thap. Toh persiang to kowe ro umur ba kibun teli. Natra bang ro. Ayo macam kan deh. Rak kalau mana dia keju orang. Inpek sengene kowe. Ina ada ni minta rung. Murung langsung. Umur syuk taro. Dapat garung tangga wae hampir syuk toh. dapat kumbala rung lut tong ba karong tangkawe. Don haduk santeli. Orang lihat, toh. Tete. Ang to ganyo ya kalak mo. Toh, tiket nomor Ras Pak Sentroi, kejikian ke Sikolo Saus Pak Katra. Kita akan jepang repang, nomor bah, nomor abanong cuan kerja gitu kah? Sikolo Saus Pak, akan tahu cua. Tang di Sikolo Saus Pak sedang bah. Lepas nama sino, kada lama orang belu, lantai. Tiket nomor Sanspasan kejikian ke Sikolo Rus Pak Saubramra. Ini lama rong green, bedang rak ya, bedang don hakadan kapanukong. Lais kilo lais pasau kupra. Ras Pak Katra, kejikian ke Sikolo Sanspa Sigram. Hang te usong mo, hang te ni te karong jerngam hang te, pe kalama jerngam. Boyo ya kadok halai kilo lais pasau kupra gram. Usong hang te. Sama-sama, yang tersuka, kalau baru kerjaan di Pe te lak kawe mo, hang te usong. Hantu, kalau kerja, kalau ada rumah kerjaan, jom kilat. Toh,